برز رها روحاوی اغلو کوردیناتور راوستی ناوندا لکولین راوستی جا آمد الگلمنه برز ارول کاترجو اغلو پارلمنتری هدپی باجار استانبول جا انقرج نوا پارلمنتو الگلمنه برز عبدالرحیم اکسوی پارلمنتری بری یه آکپیو اندام دسته دامزرینر یه پارتیا دوای انها او جیش انقره لگل منه از اکثر بچمجم برز ارول کاترجو اولو کنها دنا و پارلمنتویا ترکیه ده لگل منه دم باش برز جبوی همو میوانان هون بخیر هاتم بری هر تشتی از برز کاترجو اولو دست بیدکم رو شاداوی نها چیه لوی داره یعنی چه ده پیش بینی کرن جنهاو بیوه Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Yani vekilimiz Ömer Faruk az despeki ve iki bebejim ku parlamenterime Ömer Faruk Gergerli oğlu ku le parlamene and parlamenteriyo vi ku hata batal kirin berbe evarji و سردوزگار دادگاه چاودێریێ ji bûna hedefê doza girtinê tomar kir lêbelê îrovê sibehê baxsê lîsteyekerdin hate kirin we jî niha baxsa wê lîsteyê kir ser 600 kesan re li Tirkiyê bi her awayekê bi her hecetekê yên ku peywendiya xwe bi siyaseta Kurdan û çepgiriyê hebû di derbarê qedexekirina siyasetvaniya wan da îdanameyek jî hate ragihandin ev hemû jî nîşana wê yekê ne ku nîşana wê yekê ye ku di derbarê reveke navxwe manûrê navxweyên siyasî vegirê daye hûn dizanin ku partiya MHP bi berdewamî dixwast ku HDP bêgirtin û behsa girtina HDP dikir û di vê çarçûveyê de jî îro civata wan ya giştî hebû kongre wan hebû bi wateyekê din AK Partî ango Erdogan û jestek ji birêz Baxçelî re kir ku dua digo wa HDP tê girtin we gotibû HDP bêgirtin va tê girtin û çîrok ku hinekê bi vî rengiye lê ka wê bikaribin di vî were de serkevtî bibin û eva pirseke din e lê em vê îkê baş dizanin ku desthilata niha ya Tirkiyê di gelek waran de bi taybetî jî li hemberî Kurdan bixwe helwesteke kîndar bi rêve dibe û ji xwe ser şêst şaredariyan zêdetir qeyûm ku bicî kiriye eva nîşana wê yekê ew lê her ku diçe bi awayekê ku vê tundiyê zêdetir bike li hemberî Kurdan li hemberî tevgera azadiya Kurd ango bi giştî li hemberê wê daxwaza demokrasiya di nava HDP de li seranserê Tirkiyê çêbûye bi rastî weke dijminekê tev digere û yasayên dijminatiyê li hemberî HDP bi rêve dibe eva hinekî wisa xuya dike ku wê weke guleşeke destan be û em di wê baweriyê danin ku xelkê me piştevaniya me dikin û ku di encamê de ew encama ku AK Partî dixwaze em dibêjin ku wê nekaribe xwe bigihîne wê encamê û di demeke nêzik de tevî bajarên Kurdan jî li bajarên din jî em hevdîtinin encam didin û di wê di çarçovan hevdîtinan de bawayekî aşkera em dibînin ku di serî da gelê Kurd bi taybetî jî ji bo beşê hejariyê civakê piştevaniyeke mezin ji bo HDP heye ev yek jî ya rastî eger ku hûn bixwazin wisa dike ku ka di vê têkoşînê de bêgirtin ya neygirtin di vî şerî de me bihêz dike lewra herî de wê ez bibêjim ku Tayyip Erdogan eger ku wisa bibîne ku dikare di hilbijartinan da ser bikeve wê vê yekê bike eger na bi temamî wê sîstemeke totalîter bi rêve bibe بله برز از پیش را وگرم جمعه جاره کردن از نهاد خوازم بچمه آمده برز رها روحاوی اولو تجیب خیر هاتی از خوازم یکسر و پرسه شته بکم مثلا لعالیه که ام همو شاهدن رفورمین دوارین مافین مروفان دهاتن راگهاندن بریا چند هفتیان
لعالیه دنجی ورگرتنا مافی پارلمانتریه مثلا جگرگرلیوغلو دوزا گرتنا HDP ام دبینن دو بویرین گلکی دجبری هفن گلو سر سیاست و دادوریا ترکیه تفلی هفه یان افتف پرچین پلانک دارشتینه بره پلانکرینه هون چاواد بینن مرحبا جوارا نها وک و گوت د عالیه کی د اک پارتی د بیج از رفورما د کیمو د امبیژن د دولت اروپای ر وینا کدن دده لیگ وینا ویا د امبیژن ترکیه گوهرتیه از yani vana ne tevleviye ki lejxo va çend salın AK Parti ji rasyonaliteye durketiye le hember devletin Avrupa'ya çima prosesek usadımeşine duhaze saleki 2 sala 3 sala dem kazançke u ev devlet bejin ko AK Parti planek dest pekiriye em henki de sabır bikin eğer çi emke çi bikinse em henki bisekinin aliye em bejin xarabda heneki müsaade jir bikin AK Parti ji duhaze saleki 2 sala zaman kazançke Laliye'den Türkiye duhaze ku helbijartına kazanç bike. U derdora hesap dike ve datine radike datine ku iro biçe ser sandukan helbijartın ne hesane ku kazanç bike. Jiber ve eke jivere plan lazım. Le vakta ku planek usahun hesap bikin le Türkiye ambejin kurbanı ve heri hesan ku hun bikin şkhora bikin kurban Kurd hene. Yani le ambejin le diji CHP yani İYİ Parti nuka وک ایرو دجی وان پولیتیکایم بمشینه اف حساب هر دجی جبو اک پارتی ام بیجن حسابه کی وهیه و تقویمه کی لبرویه لی وقتا کو ام هر دیاتینم برهف تو حسابه کی راسیونال خویانا کی لی دیساجی ایرو ام بیجن گرتنا HDP خستنا وکیلتیا گرگرلوğlu اگر ایرو انجی بو دمک نزده جا اک پارتی ر قزنجوی هبجی نافبرا كردا و اخ بارتي نافبرك فرح دخينه قزنجاوي و چبه برز رو هاوي اوغلو مثلا قزنجك چواد كارج بوي اك بارتي بينه بسر كردا ده بچه دوي واته کو جاوي خو برندانه دنگين كردان و دمي حساب لسر دنگي كيجا علي دكه بوي هلوستي حساب هنکی لشتر دنگای جی لی نکو ام بیجن از دجی HDP بکیم دنگ دیرین HDP و دنگ بدن می حساب وسایه نها هم گرتنا هم ام بیجن خستنا وکیلتیان هم گرتنا HDP تی خویا کرون که عالیه کی دنجی AK Parti آماده کاریه کو جبو که ام بیجن قانون هلبجارتینه بگو هرینه دکه دخوازه کو اگر قانون بگو هرینه لگور خود چوا ام بیجن ماتماتیک قزنج جویرتینه وسا حساب بکن میناک وک میناک دیار بکری بکه 5 هرم 6 هرم و او هرمانا لگوری دلی خو دیار بکه کو دور ده ام بیجن نامزد وان قزنج بکه ادویم اگر قانون هلبجارتنه نگوهرینه دخوازه کو HDP بگره و HDP ایرو د ناو و پارتیون کو و جمارت هاتنه گرتن حتی نه هری زیده سیاست کریه و چند جارا پشت هف کردان مور لیخستی اف پارتیه یعنی هری زیده کو امزانن اف پارتیه احتمالک هیا کو اگر پارتیه کنو HDP آلیک آوا کریبه و دبن و ناویدته که و سیاستی دولت احتمال هیا کو نهیله کو ام بیجن لباجار و قادان اف پارتیه باش بشغله باش کاری خوبه که احتمال هست که دبن بنده ده بمینه وقتا دبن بنده ده بمینه لدیاربکر وقت میناک نسی وکیل نه وکیل 10 وکیل 8 وکیلا اخ پارتی کانه درخه آدویم وک ام بیجن کو آماده یک HDP وساتونه به او بنامزد این سربخات کفنی نه ایرو ام بیجن نه وکیل HDP لدیاربکر هیا وقتا کو سربخات کفنی 5 آنجی 6 وکیلا دردخه اف راین کو HDP ره وکیلا ناینن ev avantaja zeydetir le AK Parti'ye yani ev sistema Türkiye ku de parlamentoya da vekilan belav dike dehont sistema mjirad bejin ev sistema ji AK Parti'ye avantaja kitine le AK Parti hesabı AK Parti'ye ku lever şaş dimine ev ku vaqta de sistema dehont da jtara vekila bine de helbijartına serokatiye da jtara avantaja kinine
دورجی از تخمین دکم که پلان آک پارتی دبیجه دست یکمین از HDP بگرم و چرچوان مگوت برا بمشه دست دویمین دوی دمه دجی ازی تم وکم بیجن تورپیلان باویجم نافبرا اپوزیسیونه نافبرا اپوزیسیونه و HDP اگر منکانه بو ازوان جهف دور بخون از الورجی خزنشکم لی دوی از وی گاوی باویم دور از ورم گاوا دویمین احتماله که اف پلانسازیین که سیاسی تین چیکرین آک پارتی وان پلانان بدومینه لی اگر اپوزیسیون لبا هف وک ایرو کانه به تکیلی خود دوام بکه و به نامزده کی تکه و هلبجارتنان احتمالک مزن هیا که آک پارتی اف حساب آک پارتی ل نه قزنجی ل تکچونه درکه از زیده هیا از خوازم وگرم انقره جنبریز عبدالرحیم اکسوی بخواه برز تجي بخير هاتي بري تبخوجي دناوا اك بارتي دبو اك بارتي بخوا روب روي دوزا گرتنه هاد دما خوده هنا گوهرتنه نیاسایی جی کرن مبریان هاجی بالکشان ده سروا جبو پارتیین سیاسی با آسانی نه گرتن جبو چه نها دوی روشه ده اك پارتی یعنی مروف دکاره ویه که تنه بدل خوش کرنا مهپی وگره بده مروف بیجه والله اف گاوا کو هاتی آویتن تنیش بو وی آرمان جه دلی مهپی وره خوش کرن اون دوی باوریه دنه؟ بله AK Parti serida ki avabı partiye ki hedefavi demokratik bu hukuk bu İro hatiye bir noktayı demokratik diye hukuk diye dürbiye. Tabi iktidara kadar işte zav yanlışı hatiye kirin yanlışı kirine. Jiboyu gelek niyet tavan ave ki iktidarı ne kevin. Eğer ki iktidarı bir kevin av işte galati kirine de be pırs. Av jiboyu pırsı tırsın. Jiboyu iktidara kadar berdevam deveyn ki bikin. Jiboyu berdevamiya wan ji şuara mane engel muhalefetten dibinin parti HDP dibine ve parti ev muhalefetin wan dibine AK Parti hatiye bir noktaya ki usada sadece armacavi aveküji iktidarı nekevi jibuvi tiştici çıkat işte hukuksuzci hebi çıkat işte bekaide hebi wan tehbtineci tabi bir seri xoji iktidarı da ki nikare bisekine şuara şerikek çeytke şeriki vici Milliyetçi Hareket Partisi'ye Devlet Bahçeli'ye ki Devlet Bahçeli ji dürneke ve ji cida nebi ji bu sebebi av çıdıxazın hami xwestina wan tînêcî tabi xwestina Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli xwestina wan tiştekî demokratikînî ne tiştekî hukukînî ne Tayyip Erdoğan sadece ji iktidarê nekeve xwed wan ra mecbur dibîne ve van galatiyan ve yanlışiyan devam dike ve berdevam dike. Bale, Brez Katırcıoğlu ez dixwazim balê bikişînim ser aliyê hukukiyê vê meselê. Beriya kurtedemekê min xwend parêzerê Selaheddîn Demirtaş Mahsûnî Kahraman dibêje. Dibê serdozgerê desteya çavdêriya dadweriyê ango serdozgerê yargitayê jaliyê serokkomar ve têda mezrandin. Dibêje endamên dadgeha destûrî jaliyê serokkomar ve têne destnîşan kirin têne damezrandin ji ber vê yekê ew nikarin di derbarê girtina HDP de biryarê bidin. Mahsûnî Kahraman ev yek gotiye biryarên van dezgehan berê jaliyê dadgeha mafê mirovan ve jî a Ewropayê ve jî weke biryarên siyasî hatine ragihandin. Çi asteng heye ku ev dezgeh nikaribin biryarê bidin? Yani bi rastî hêzek heye niha bibe asteng ku dadgehên li Türkiye nikaribin biryara girtina HDP bidin? Belê birêz ez ê dubare bikim bi Kurtî parêzerê Demirtaş dibêje dibe serdozgerê desteya çavdêriya dadweriyê serdozgerê yargitayê jaliyê serokkomar ve tê destnîşan kirin. Endamên dadgeha destûrî yên dadgeha anayasayê jaliyê serokkomar ve têne destnîşan kirin
جبر وی که نکارن درباره گرتنا HDP ده بریاره بدن براستی هزه که وحال ترکیه هیا ایرو ببا آستنگ کو اف دامو دزگهن دادوری نکاربن بریاره گرتنا HDP بدن بله برایز Katırcıoğlu pırsamış bu ve bu. Pardon. Şöyle söyleyeyim. Evet, bilgi doğrudur. Benim de bildiğim kadarıyla. Zanyari rastım. Baqasi ku ajî dizanım serdozgariya Komarî û keseke ku ji aliyê Erdogan bixwe hatiye damezrandin û li rêza çareya qasî ku em dizanin lewra jî ji aliyê Erdogan bixwe keseke hatiye hilbijartin eva jî aşkere ye û li aliyê din jî Recep Tayyip Erdogan di heman demê de dema ku serokê partiyekê jî û di sîstema niha da ku serokê partiyekê rabê kesekê damezrînê ku saziyeke girêdayî dewletê ye û bi vî awayî radbe bi destê wî partiyeke rekberê xwe dide girtin li hemberî vê yekê nîşan dide ku AK Parti gihîştiyekî jan xala antîdemokratîk li destpêkê de dibe ku rewşeke AK Partiyê wiha tune bû lê her ku çû ku ji ber nekarî li vî welatî birêve bibe û lewra ku ev sîstema serokkomariyê weke daxwaza wî bû duê çarçûveyê de ku elesas xwe keyfxweş didît û nameşe û nikare bimeşînê û diwarê aborî û siyasî de nameşe û vê yekê weke ku bi van zextên dewrûbera xwe re dikare birêve bibe di destpêka bultenê de we behsa çend partiyên ku hatine girtin kir û her wiha AK Parti bixwe jî di nava wê lîstê de bû ku di çarçûve hinekî kevna şûpiya siyasî de eva hinekî wisa bû lê niha gelek zehmet nîne ku miroveyekî wiha fan bike ku ji bo hemû partiyên siyasî ez dibêjim hemû partî li ser daxwaza dengdêrên xwe dimînin û vekirî dibin dema ku partiyeke siyasî hûn digirin hûn wê demê nikarin dengdêran jî bigirin lewra ev karê ku tê kirin yan jî karê ku dixwazin bikin bi temamî her weke ku hevaleke me wê mêvan jî got ji bo qezançkirina zaman û wext hatiye kirin lewra ew di polîtika derve da ew şaştiyên ku wê bixwe bîneviyan jî di nav xwe da ez bi taybetî dibêjim ku dixwazî hinek bûyerê wisa bike ku hestên nijadperestiyê zêdetir bibin û wisa pêşbînî dike ku hilbijartina li ser bikeve em duê barê danin ku serkeftî bibe lewra her keseke ku li Tirkiye de jî pêwîst e vê yekê bibîne ji ber ku tişta ku hatiye kirin tenê li dijî HDP nehatiye kirin li hemberî demokrasiya tevahiya Tirkiye hatiye kirin û bi temamî antîdemokratîk e û lewra jî em weke HDP vê bangawaziyê dubare ji xelkê re radigihînin ku her kesek xwedî li demokrasiyê derbikeve xwedî li HDP derbikevin xwedî li paşeroja xwe derbikevin xwazim berdewam vê pirsê jî ji we bikim ji ber gelek hiqûqnas dibêjin eger HDP di vê rewşê de bi xwe hilweşîne xwe fesih bike ew doza ku li hemberî wê hatiye tomarkirin êdî bêbandor dibe çima HDP biryareke wiha neda di civîna xwe ya îro de hayê wa ji vê yekê tune bû sedî sed xebera wan jê heye ji vê mesela hiqûqî Şimdi bu teknik olarak öyle geliyor insana. Duvarê teknîkî de mirov wisa dizanê ku eger HDP îro xwe hilweşîne û hilweşandina xwe ragihîne û wê ew doza wê jî bikeve velatiyê lê em tişteke wiha nakin ji ber ku eger hûn rastiyê bixwazin em yek ji wan partiyan ku herî zêde li Tirkiye xwedî îdeane tenê ji bo Kurdan û daxwaziyên wanê demokratîk na di heman demê de ji bo daxwaziyên demokratîk yên hemû Tirkiye em vî karî birêve dibin tişta ku li dijî me tê kirin di rastiyê de tiştên ku bi dilê Erdogan bixwe jî nînin û her tim bûyerên wisanin ku bi ziyana wan jî bi encam bûne li hemberê me ku
دما دمرتاش تا مک گوتو بکو ام تناکنه سر و براستی جوی دم دهل بجاتنین هفته حزرن دا نکاری ببست سروک پشت اوقاس انسان هات نکشتن پشتیوان بویرین که بو سدمان مرنه اوقاس مروان دهل بجاتنین یکی مجدار دا به پشتوانیا مهپی کاری که حکومت کی پیک بینه لورا او بخواجی برز تا رجب تایپ اردوغان جی پر باش دزانی که وی بچه که وی چاوار ریل چونه خواه بگره سر وی دفکره وان همو مانورین که دکه جی وکه که هدف بگیرتن و نظانم وی پشتوانین هدف و دنگ درین هدف بچن دنگی خواه بدن پارتیین و ساد دفکره و دباک و ساد دفکره که دنگی خواه بدن آگ پارتی لی تشتاکی اوها چه نابه و تنه وکه ارول قطر جوغلو از نابیجم هم حوالین میندره و بریه دو هم جی حوالین پارلمانتر رو بگشتی و ها دفکرن که ام پارتیه که بعیدانه و لوراجی حیات دوی عملی لپشت بن ریز رو هاوی اغلو از تخوازمینه که پرساوان کاروedان این کوچه بونه بکم امریکا هات سر خطه دا خویانیدان یکیتی اروپا به همان رنگی گلک پارلمانتر این جدا فراکسیون این جدا این پارلمانتوی اروپای لهمبر به یکی درکتن اف کاروedان ناو دولتی اف نرازی بون دکارن باندور لسر ریوچونا و دوزه بکن به تایبتی دوزا گرتنا هدپی اف تشتا امکان تخمین خو بیجن بله لی حتی ایرو اف دولتی کو هند بیجن کارو خباتی که گیرنه یانجی هم بیجن تشتین به حقوق لترکیه هاتنه کرن و لهمبر بی وان چی کرنه وان تی خویا کو تو باندوره که نکار لسروی تشتی بکن اگر کانبن مثلا تشتکی پراتیک ایرو دوزا صلاحاتین دمرتاش لمحکمه اوروپای قرار هاتیه دانین و پارلمانتوی اوروپای کاره تشتکی لهمبر ترکیه بکه نکو هم بیجن ام بفکرین که ام چی بکن جخوا او تشتا دیاره کو کارن چی بکن اگر پارلمانتو ایرو وی تشتی ناکه ام نکارم بیجن در حقی گرتنا هدف جی و فلان بکه بیوان بکه او تشتانا تشتین بتل نستخمین ناکم تو تشتی بکه بله پارلمانتو جخوا محکمه کو پارلمانتو اوروپا یز بیجن جخوا محکمه کو بوی و گردایی قرار دایه و قراری نکابینه بینجی لی اف کریزان لترکیه جبو که اک پارتی د سیاست نافخوایی ده سیاست ترکیه و دلدار خواه ام بیجن کنسولیده بکه جویره تشتکی باشتره یعنی آوانتاجه وقتا و کم بیجن دولت یک اروپای درد که ود بیجه اشته تشتکی وسا هم قبول ناکن فلان بیوان اک پارتی درد که ود بیجه هم دولت یک سر بخوانه و نکارن توا ایشی منابع بن فلان بیوان اگر اروپا دوی اوا خود یعنی دوی روشه ده بمینه نکاره تو باندوره کیش بکه لی فایده که ویجی زیاده استخمین ناکم لبه اما دیسه چیه نتیجه ده دولت هدا ام د ناف دولتان ده دجین و هر حال ده و نرینن خواه و ام بیجن فکر خواه در حق وی تشتی ده بیجن و چه بکن تکیلی وان سیاسی و هنکی ضعیف ببن جخواه ایرو لوازن بلکی لوازتر ببن لی او دولتانا جی وکم بیجن رشوت سیاسی حز دکن وقتا که تو بیجی از پروژه که دست بیدکم از حقوق خود چه بکن لعالی دنجی ام بیجن تو حقوق خرابتر بکی نا بیجن یا حقوق خرابتر بیه و پروژه هم قبول نکن دی بیجن الان فرسنده که بدن ام تماشا بکن ام بیجن سالک 2 سال جاک پارتی و دولت ترکیه را تشتکی باشتره وک من سری ده جیگوت وک اوی پارلمانتری که قطرجولی جیگوت نه اف تمو اف کار همو جبو هالبجارتنه که یعنی ام بیجن نه پلانه که درجه اک پارتی ده عالیه که و پلانه ده چه که عالی اندن ده حسبینه اگر وقتا که ام بیجن فرمولا آخا ببینه که بسر که اک پارتی در حال مبه هالبجارتنه که لی ایرو اف فرمول گش تخمین من قیمی وان ناکن جبر که مثلا هری مزن اوه که ده هالبجارتنه سروکاتیه ده و ملت چه بکن اف دیسم مسئله دن خرابتر لورایه یعنی تی خویا کو پسگریکا کرد مسئله کرد لترکیه آنها ایرو ام بیجن تو فایده نینه جی سیاست ایره کرد جی خودی در که جبلی هدفه یعنی لانقره ام بیجن اپوزیسیونک تونه کو بیجه او لدیجی ترکان لدیجی کردان سیاست دیکن از همه از کانون و مسئله حال بکیم اپوزیسیونک و ساجی تونه
ایرو HDP و اپوزیسیونا ترکیه هنکی مجبوری لباهف مانه یعنی نه کو ام بیژن جهف پر اون ای آدن جی ام بیژن هلبجاتن استانبول ده بینم بیرا خو که دوی دمه ده تکیلیک ده نوبرا تفگرا کردو AK Parti de aji destlatê de hebû nameya işte Öcalan hat xwanin falan biban îro tê xuya ku tekiliyek wisa jî nemaye û hêviya hikûmetê ji wî alî jî nemaye yani eger çi jê dixwaze nizanim tê xuya ku ev tişta jî nikare bi destxoxe mecbûr planên em bêjin ji bo ku hilbijartinê qezenc ke yani bo demek nêz de hemû planê xwe ser wî kom dike ev jî Türkiye devletek setsaliye Türkiye devletek ne ew qasem bêjin lawazek ku tenê li ser vê meselê her tiştê wî tev bigere ji ber vê yekê texmîna min wê îşê karê AK Partiye zortir bibe yani ne karekî hêsane em binêrin ka wê helwesta opozisyonê çi be divê derbarê de Birêz Abdurrahîm Aksoy meselen hûn weke partiyên opozisyonê hûn weke deva Partiya Gelecek heye CHP heye ku niha bi giştî mirov dibîne di yek cebhê de weke ku yan jî nêzîkî hev helwestê werdigirin li hemberî bûyeran helwesta we li hemberî vê meselê wê çi be tenê daxuyanî heta niha başin ne xerabin serokên hemû partiyan yek bi yek telefonî HDP kirine gotine em gelekî acizin ji ber vî tiştê ku hatiye serê we tenê wê di vê çarçovê de bimîne yan hûn ê bi rastî vê carê helwesteke cuda nîşan bidin بله نها AK Parti و MHP خارج پارتی ماهین جبوی هلبجارتن نیتوان هیا که به هفر حرکت بکن tabii به هفر حرکت دکرین جو حکومت را زراره جبوی وی حکومت چی دخبته که وان نابری وان خراب که وان جهف جدا بکه سر وی دخبته fakat hemi parti dizanın ki eğer ki Türkiye bibe sistemeki baş, hoş, herkes memnun bibe jiboyu ev naha iktidara hani iktidara AK Parti gelek seçme da beyxari hatta neyxari insanı grubu Türkiye'de ev demokrasi divin Türkiye'de rahat nabın نها چوا دخیه که او پارتیت ماهین ده به هفرا اتفاقی که چه بکن به هفرا بکونه سچمه تابی طایب اردوان جی دوی که نابری وان خراب که وان جی هف جدا بکه وی نقطه دا تابی جمهوریت خلق پارتیسی نابری طرفدار وان جی وها تشتکی یکی تیتنه مثلا هنگی جوان سر سوند زاروکان توردا اختلاف دیکن سوند گلک بیجی دبیجن هنگی نا اف حوجانینه اف تشتکی دموکراتینینه دبیجه ترافی ویجی وی نقطه داهی اتفاقی کی چه نکرنه İyi Parti juha avji ser sonda zaran nadbe mutlaka disa be zaru mektebanda sonda bukun avji vi fikri berdavam dike tabi ev parti muhalefetinde naberi vanda müşkiliye ki vaha heye HDP kapat kirna kavi kirna HDP Cumhuriyet Halk Partisi tabi navi ama hani insani wan henin ki devin ki hada bey kapat pişkirin fakat tabii bir noktayı da çelişki yeki wan heye avj yeki tiya xwan karim bikin bale Birêz Aksoy me bestamin yani ji daxuyanî û ji axaftinê zêdetir hûn ê pratikî jî li kêleka HDP rawestin li hemberî vê neheqiyê li hemberî girtina partiyên siyasî li hemberî wergirtina mafê parlamenteriyê ji destê nûnerên xelkê pratikîyen jî hûn ê li gel wan bin bi qasî ez dizanim îro hûn çûbûne parlamentoyê jî Belê em tabii divên ki çiqa demokratîk quvvet henin demokratîk partî hebin em hemî bi hev re hareket bikin
ملت وکیلی HDP که ملت وکیلی های دخستن ام وی قبول ناکن وی نقطه دا ام با HDP نن وی نقطه دا ام دستکاری وانن. بله از وگرم جنب ریز کاتر جوغلو و بحثا ورگرتنا پشتگیریا خلکی کر حتی انها هلوستا رایا گشتیا کردی هینا زیده ندیاره جبر کو ام نزانن و چه بکن چند روزندن نوروزه دبکو خلق نرازی بونه که گرسایی ددما نوروزه ده نشان بدل همبری وی تشتی کو هاتیه کرن هون چاوره دکن Yani şöyle söyleyeyim, tabii Nevroz öyle bir güne geldi ki bu olaylar... Nevroz rasti rujeke u sahat ku evqas buyar lehene betebetîjî mijara girtina HDP û daxwaza girtina wê zêdetir ku êdî bû tiştekî resmî bi rastî ji bûna dengdêrên me wê bibes yani eva bi weke tiştekî nerazîbûnê hate nîşandan ji peyaman ji wekî din jî em dizanin lewra ev acizbûnê ez bibêjim yan jî ev neheqiya ku hatiye kirin bi awayekê wê li meydanan ji aliyê xelkê me ve bê baskirin û wê bê qîrandin ji vê jî wê de tir hewa hevalê me yê ji partiya Deva jî ku niha baz kir û spasiya wê dikin ku wê rojê birêz Elî Babacan jî telefona me kir hem telefona Mîta Sancar kir û hem telefona Gergerlî Oğlu kir û behsa wan bûyeran kir û got ku em piştevanî li van tiştên ku li dijî HDP hatine kirin nakin û em bixwe vê helwesta partiya Deva bi rastî em girîng dibînin ji bo hilbijartinê paşerûcê kawê çi bibe ya ne kawê partiya me çi qas li ser xwe bimîne ya ne biryara girtinê wê çi qas di rastî de cî bi cî bibe em vêkê nizanin lê ez dikarim vêkê bibêjim ku pêwîstiya Tirkiye bi demokratan heye ango rastî jî Türkiye ji siyasetê gelek dûrketî û gelek axaftinên vala têne kirin cara yêkemîn ez dikarim bibêjim ku Partiya Elî Babacan, Partiya Deva piştî HDP li ser erdnigariya Kurdistanê hinekê nîşane û hestên ku dikarin bi hev re kar bikin dane min jî bi rastî ez vê yekê girîng dibînim ji ber ku bi rastî jî dema ku em li pêşeroja Tirkiye binêrin îro yên ku dixwazin me bigirin wê bikevne nava zibilxaneya dîrokê ku Türkiye em ji Tirkiye re behsa dixwaza demokrasiyê dikin ku Tirkiye bixwe dixwaze yên ku derdên xwe hene bi rastî jî em fam dikin ku Partiya Deva jî derdekê xwe ya wiha heye lewra rêkên li hev nêzîkbûnê ez dibêjim ku divê em peyda bikin helbet CHP jî li vî welatî partiyekî bihêze lê biqasî ku ez dibînim û CHP ji van operasyonên têgihiştnê yên ku destlatê pêk tîne ji wan operasyonên bandor bûye û helwesteke aşkera nîşan nedaye û diviya bû ku eva wiha neba ji ber ku beriya her tiştî ji bûn di nava CHP de gelek kesên demokrat hene û lê rêveberiya wan û helwestekê xwe wisa nebû ku bikaribe nûnetiya wan insanên demokrat bike ez bixwe wiha difikirim lewra bi giştî li eniya opozisyonê ya Tirkiye di demên pêş de di vî werde dema ku em lê nêrin dikare hene peywendên baştir hebin helwesta CHP wê bandorê li helwesta we jî bike li hemberî CHP di dema hilbijartinekê de bi rêz Katircioğlu Yani şöyle söyleyeyim. Yani tamam Kılıçdaroğlu bugün bizi yani ez wiha dibêjim îro Kılıçdaroğlu daxuyaniyek dayê ku piştevaniya me dike û em spas dikin lê ji bê zêdetir me tişna dixwastin niha ew bûyera ku em pê re rûbrûmane bi rastî jî bûyereke man û nemanê ye li aliyeyekê di navbera demokrasî û faşîzmê de Tirkiye wê tiştekî ji xwe re hilbijêre
لورا دوی هل بجارتنه ده پیوسته که از بیشم که ها پیوست نه ذکر که خواب بگیره و براستی جی پیوست انسان بکاره بن که نیرنی خواب این زمان و دخوازی خواب بیشن دبا که جهک نمینه که هم بچنه هر وقت عراق دبا که ترکیه که صدام جی هبه یعنی هر وقت عراق لترکیه جی او راشو صابه دبا که مینا که اگده جی هبه لبل دنابر دموکراسی و دیکتاتوری دا که مروف تشتاکی هل بجیره پیوست هر کس ارکال سر ملی خواب بجیه بکه و لکو داره ببرجوانه خلک دویل جمان جه خواب بگرن تشتاکو از ببیجم اوه از وگرم جم بریز رها روحاوی اغلو جوینا هدپی یا ایرو دناوا کردان ده بتایبتی مثلا بندواریه که چاوا هبو لحیویا انجامه که چاوا بون انجام کوش جوین درکت بدیتنا و بدل دنگ درین هدپی بو؟ نهاج ایرو ده مرف ام بیجن رایا گشتی لهمبر و جوینه و ساده فکر آن عالیه کدم فکره انکی زوره جبر کو قرار دو حتاین جوین ایرو چه بو و ام بیجن اف بریارا لهمبر رایا گشتی آکرد چاوا اوك علاقه شوا دبينا دبي مرف لي بخبته ببينا لي تخمين اسكانم بيجم ناوك كي قطرجولو گوتكو يا امكان يعني هن بيجم فورمول هنكو ام في دوزي د كانم والا بهيلن لي ام نكا ام ناكن چما هنكي işte ام da partiyek evun demokratın jiber veki na tahminamın çava AK Parti taktiken ko em bejin لهمبر پارتین دموکرات یعنی لهمبر HDP taktikan demeşine siyaset stek lehember veya eko ji prensibi xo desber ne de u lehember vi kanı be va taktikana vala beheleji evji siyasetek mühime yani vakidin ambejim deve merv stiyo xo liber kera eve dreji neken o tişteki avqas ambejin yani her kirin به دست AK Parti و همجی تماشا بکن تشتکی وسا تخمین من سیاستک بهستر هیوی دکن یعنی رایا گشتی لی رایا گشتی ویاک از کانم بجم نه دمک نزد دیسم اوک لیکولین کرکو پشت گیرین HDP پشت ددن HDP یعنی به درکی ده ناچن لهمبر و زور زخت تا کل سر HDP تی مشاندن چه بجی دیسا جی به دور ناکیون جبر ویکی ایجا اوجی زانن وک و جماعت شش هفت پارتی کرد حتی نه هاتنه گرتن و دیسا چونه مجلسا ترکیه نه زانن کو ev meseleye bigirtina partiyan و ام بیجن بگرتنا سیاست مداران نابه ایرو اف شست کسی کو لهمبر وان دوز هاتیه وکرین کو دخوازن وان جی سیاست دور و بخن اف شست کسا 5-6 سال بری تونه بون پرانی وان بقدرو ان دونه بون سیاست کرن دیسا پارتیا هاتن گرتن yani ne ev şesit kes tane de navraya geçtiya kurda haya ku siyasete bike insan hane insan pirinci berku ev ambejin kirinen ku formüle ku hesap dikin u ambejin hakikata liqada lehevdi nagre jiber ve ki insan zanın ku iro Selahattin Demirtaş ne be yeki dibe Pervin Buldan ne be yeki dibe kanun ve kadi derke u siyasete bike carna ve lavastır be carna ve khurtur be le mesele Jevi durture yani mesela perskirek ka Kürt Türkiye'de ve çibe. Te xuya kurun ki AK Parti des jevi mesele tamamı berdaya ev problemek mezentire. Problem adıji vak mensari de gut opozisyonek tamamen Kürt maya bari perskirek ka çaresariya perskirek ka Kürt bedel ser pişta xu az dikadinim. Ne ka opozisyon tunek ve bariji bedel ser pişta xu evji problemek dine ledi saji Kürt ve bağvay ki disa biçim ve parlamentoyu siyasete xo bimeşinin yani. Bale brez aksoya zejwaji bipirsim yani opozisyona Türkiye ve cari brasti ve amade be liber vi bari rabe helwesteke jiyen bere behestir nişan bide ku bu yerin vi awahi cari kedin xwedubare nekin. Hun liheviyene opozisyon partiyen opozisyon etişteki vaha bikin? Em bavarın
em bawerin di Türkiye'de de mutlaka de demokrasi ve demokratiki de mutlaka cî bigire. Çünkü hatta Türkiye'de demokrasi cî negire, ne Kürt, ne Türk, ne insanı mahin rahatî nabîne. İktidara AKP, AK Parti'ye naha her tişt anegora fayda parti xwe dibîne. Ser wî dimeşe. Her hareketi wî jî muhalîfê mahîn ra eziyet dide, bêqanûnî acizî dide wan. Ev 8 milyona nüfusê Türkiye'yi vî halî qebûl nake. Mutlaka de tepkiyeki kuvvet de bide nişan ve çona hanê de qebûl neke. Em Deva Partisi jî Türkiye'de çıka antidemokrati hareketeki çêbibe, jikîra bibe bila bibe. Em daîm de cephekî deynin pîşê. Belê birêz ez gelekî spasiya te jî dikim demame gelekî teng bûye zê biçime cem birêz Katırcıoğlu. Hûn bi Kurtî birêz Katırcıoğlu hûn li hêviyê ne meselen bi rastî HDP bi vê biryara bi vê doza dadgehê were girtin yan hinek alîkariyên xezîneyê ser bêne qut kirin. Yani hûn li hêviya encameke çawan e bi Kurtî zehmet nebe. Doğrusunu isterseniz çok kolay olmayacak diye. Ya rastî ez bêjim ku ev yek pir hêsan nabe her çi qas xwedî hemû amûrên desthilatê jî bê Tayyip Erdogan lê ez bi xwe di wê baweriyê danim ku di vê pêvajoya dadgehê de îdayên me yên dijber û ji helwestên me wê gelek ziyanê bibînin ew. Lewra jî ku eger bê girtin jî mîsûger em ê partiyeke din xwe zindî bikin. Birêz Erol Katırcıoğlu parlamenterê HDP bajarê Stenbolê ji Enqerê ji nava parlamentoyê mêvanê me bû ji Amedê birêz Reha Ruhavîoğlu koordînatorê rawestê li gel me bû gelekî spas ji bo te jî û her wiha ji Enqerê careke din birêz Abdurrahîm Aksoy yek ji damezrênerên partiya Deva û berê bixwe jî parlamenterê AK Partiyê bû mêvanê me bûn spasiya we tevan dikim. Zor spas ku hûn îro li gel me bûn.